Nkosi yamakhosi. Ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba ukuthunywa ezulwini kuyinto enkulu kakhulu. Noma kunzima mdalo wezulu nomhlaba, lo msebenzi wehla nawe ezulwini weza kubantu abangazi Nkosi yamakhosi ngomsebenzi wasezulwini. Laba bantu njengoba belapha beqhamuka emagumbini omane omhlaba bazokuzwa umsebenzi wasezulwini nezindlela zasezulwini. Nkosi yamakhosi mangime lapha kule ndawo cela ukubelethwa nguwe Nkosi yezulu nomhlaba. Engizokhuluma Nkosi yamakhosi kuvele kuwe. Okwami ngeke kwabaphilisa laba bantu. Cela Nkosi yezulu nomhlaba ukuba kuvele kuwe konke okuzophilisa laba bantu. Ngicela ukwedlula ehlabelelweni sika 88. Izalini ilazizwe nonke siya
Xolisa khona into eyifike khona into eyifike ukuthi konje njengoba hlezi kukuhle khona usuku olufikayo angazi ukuthi lufika nini usuke kwenze njani lolu suku bakumele mase lufikile uyadideka ukuthi konje kufanele ngenze njani ucabange kuya kudokotela kungabalula ucabange kuya kumuntu omaziyo ukwazi ukwenza izinto kungabalula kungafikeki zihlobo ezinto zokukhonza uNkulunkulu njobe ngathi khona lapha engiceza khona ngihlushwa leyo nto iyedlula engqondweni yami iyabuya ukuthi njengoba ngihlabelela nje khona ilanga engezukwazi ukuhlabelela ngalo ngifisa kodwa sekuza ngamandla ukuthi ngabe ngingahlabelela kungahlabeleleki amazi ingane zakwethu noma ukhona yini umuntu ekimsikele lento makuya ngoba sesifikile lolu suku esitelwa ngalo zonke izinsuku kuyashisa kubande uthola umuntu ethi akhishelwe phandle athi kungakapheli imizuzu emibili athi uyagodola ucela angeniswe endlini athi akembeswe izingubo kungezwakali lutho Manazarethe njengoba siqhenya senza yonke into esiyenzayo ngesikhathi sethu esithandayo kukhona usuku oluzayo lukhona usuku oluzayo bafowethu lapha osuke usucabanga ukuthi konje ukuthi ngangikwenzelani ngakhuzwa akazange ngizwe ngangikwenzelani kungasekho umuntu ozokuphendula ngoba lento imi phambi kwakho sithi hlabelelo sala ekhaya uyeza mhla kuphela uzokuma phambi kwakho noma ungasathandi ngempela uManazaretha akuyona inganekwane uyama mhla kuphela phambi kwakho ungasathandi uthume kodwa ume Sola izinto zokukhonza uNkulunkulu ileyo nto engihluphayo angazi noma yimina ngedwa ngoba nginezona mhlambe bangcwele abahle basezulwini lokho ekhona usuku uManazaretha engisabayo sengibonile kakhulu lufika insizweni inhle igibela ibayazwa ifundile ineziqu liyafika lolu suku noma ngabe uyintenge lutho engabaliwe luyafika lolu suku lufika unkosikazi emuhle unkosikazi aziwa kuthiwa kwasibanibani kunonkosikazi luyafika lolu suku Manazaretha khona into engiyicabanga masifuthena singaka ukuthi phakathi kwethu uManazaretha ukhona umuntu oyedwa onenhlanhla oyothi masifika lolu suku athi kulungile kufa asabe selapho ngizela khona abababili ababathathu mhlambe uyedwa nje obasengaka Nkosi yesabatha uManazaretha ikhuluma zonke izinsuku ithi ngiyafisa ukuthi lento eyenzekile ningayikhohlwa ibe isikhumbuzo kini nixoxe ngayo noma ngabe likuphi noma nisemakhaya lento ifanele nihlale njalo niyazi ukuthi khona isikhathi esake safika kuso isibonile bangcwele mhlawumbe kwesisikhathi abanye abasibonanga kahle ngomunye wakophoyinti kwathiwa usibanibani kufanele sikabulawe nosibanibani kwabhalwe emaphepheni kodwa ngenkosi yezulu nomhlaba abagcina becabanga bakhohlwa Manazaretha ingcwele sinembonga ngano landelwa izizwe
Manazaretha singabanayo ishwani siphinde futhi silahlo kwesibili. Manazaretha khona into engicabanga ukuthi ngabe siyayibalekela. Kukhona ukufa Manazaretha inkosi siyikhulumile lento. Yathi khona into ebuhlungu kakhulu ukufa okwesibili. Kodwa ngiyazi Manazaretha yabona njengoba singaka nje. Amehlo akude lapha khona nenhliziyo ayikho la. Icabanga kude, icabanga imoba, icabanga imoto, icabanga yonke into ongayicabanga neyinkomo neyimbuzi. Kodwa mhlawumbe sifike lolo suku ngeke usayibheka inkomo yakho isesifayini. Ngeke usakwazi. Noma utshelwa, uhletelwa kuthiwa nasi inkomo yakho iyafa esifayini. Kuyobe ngasenzi lutho kuwe. Kuyobe ungasacabanga, ungasakuboni, noma ifa phambi kwakho ungasayinakile. Kobe sokufika umhlaba kuphela kuwe ngoba uyeza wona. Funda incwadi mafowethu, umsebenzi wakho. Funda incwadi ngicabanga ukuthi angazi incwadi ka-Isaya 1 ivesi lesibili. Manazaretha le ndawo enguyo iyashisa umlilo. Incwadi u-Isaya 1 sahloko sokuqala ivesi lesibili. Yizwani mazulu, unike indlebe nawe mhlaba, ngokuba uJehova ukhulumile. Ngondlile, ngikhulisile abantwana bangihlukile. Inkabi iyamazi umniniyo, nembongolo umkhombe womniniyo. Kodwa u-Israyeli kazi, abantu kabaqondi. Manazaretha ingcwele nasi indaba engifuna nje nasikhulumele phezu kwayo. Manazaretha le ndaba le angazi noma inganekwane noma imfishi angazi Manazaretha ukuthi lento ekhulunywa yile ncwadi iyiqiniso elingakanani. Ngihlale ngikhuluma zonke izinsuku ngithi ngesho nangebhadi lami akazange ngifunde Manazaretha. Kodwa mangiyilalela le ncwadi ikhuluma ngokuthi uJehova ondile wakhulisa, kodwa abantwana manje bamhlubukile. Manazaretha sonke njengoba hlezi lapha ethempelini ake sizibuze ngamunye ukuthi mina ngineqiniso, ngiyafunga, ngiyagomela uShemba ngimhlubukile. Ayimali basezulwini le ncwadi angazi noma ikhuluma nezihlahla, mhlawumbe ikhuluma notshalo besesiphezu kwami. Kodwa uma ikhuluma nathi kufuneka phela i-answer iphume. Ngoba uma usulele khona inkinga ekhona. Amakhosi mangibala inyanga yezulu ngayizwa ikhuluma lokhu. Nothingo ngizwile likhuluma lento. Luthingo mawuyinazaretha fanele ukuthi mayinsuku zakho seyiphela usho ukuthi sengiyahamba manje indlela sengiyayibona. Nenyanga yezulu yasho njalo. Yathi inyanga yezulu angikwazi nala Manazaretha esesiso kwamakati. INazaretha maselihamba liyakhuluma lithi sengiyahamba lapho sibalibani sengiyababona sebengihlangabezile. Ithi-ke thina sazi lawo Manazaretha lithi ma kuya ngoba selihamba lisho lithi ngalonilungisela ukuthi nasi inkinga engiyibonayo alonilungisela ukuthi ithi inyanga yezulu angikwazi naManazaretha asefa engakhulumile afisa kwamakati. Wena uzufisa nokwekati, mina uzufisa nokwekati. Kungenzeka ukuba silapha nje sizofisa kwamakati. Sihlole izinto zokukhonza uNkulunkulu. Sinehlelwa leli ishwa. Kolishwa engizibona ngithi inkukhu nathi yaba neshwa.
angazi noma yisho mhlambe kwesikhathi inhlanhla yayo angazi inkukhu izalela amaqanda isithi impela zamaqanda wabona qala inkukhu izalelile uyazi ukufika lokhu ukuthi ake ngimxoxelele ngane kwami ngoba nakini inkukhu ikhona mazi ngekho lenkinga uyabona inkukhu makuya ngoba izalelwe uyayibona inkukhu ukuthi ayile nkukhu izalele izophuma nje nenqwaba yamantwana sike isikhathi sokuba isifukamela iphindele iphindele angazi uma inyanga ngeze ngabala kahle ekugcineni kosuku kwenzeke isimanga inkukhu vele iphume namantwana amabili sale yonke le nqwaba le yamaqanda laphana lamaqanda akhona igama abizwa ngalo abantu ke bafundile abanye abakwazi lokho kuthiwa lamaqanda amawuwa kungenzeka sibe ngamawuwa njengoba sina kungenzeka manazarethe kungaba inkinga kabantu masingamawuwa ngoba uNkulunkulu sekhulumile kaningi phambi kwethu wasitshela izolo kufaka umdedelela ume lapha phambi kwethu wasitshela ngemithetho yokuya ezulwini manazarethe ingcwele singatshela kuzokubeni asiwona namawuwa njengoba sina lingabatshela leli isho lethe lenkukhu ukuthi izalela amaqanda aphenduka amaqanda iwafukamele iwambozile abe ngamawuwa kungenzeka lokho kithi manazarethe kungenzeka kungenziwa yini manazarethe yini engadala siphephe kulokho uNkulunkulu usifukamele kakhulu ishikati ishinyoka iyabona usifukamele baningi ngabe sebafa kodwa bafile usibelethe kungenzeka manazarethe ukuthi mhlambe uNkulunkulu simgilela isaka ubelethe nje amawuwa odwa into engeke iziboniso Azimala abantu abasezulwini asibalekeleni nesikhathi sekhona asibalekeleni manazarethe ukuthi singabawona amawuwa azosala khona la ephephelini uJehova akanakuhlala namawuwa iwuwa indelasayo ikhula kwakuthiwa amayinkukhu siwashile kuthiwa athatheni yowalatha leli qanda mawulibulala sasa senjalo ukuthi asizingane siwathathe kuthiwa siwabulala kuthiwa siwalatha sifike siwabulala linuka into lokhu abakhona wena awunuki nje awunuki wena awulona iwuwa wena uyinazarethe wena uyazizwa ngempela noma uhambe emgoqweni uthi uyinazarethe ngizokutshela mina khona manjena manazarethe ngifuna mina ukuthi umuntu athi ukuthi cha mina ngiyazizwa ngiyinazarethe bangcwele abantu abasezulwini ngibuka lesi sila inkukhu izalela amaqanda ubone ukuthi impela lenkukhu izalele senginabo ubufakazi lapha lesuka khona lihleli bekufa inyoka ivele ife inyoka inyathelwe ngenyawo ife ubone ukuthi ayikhona uNkulunkulu uqoqile uNkulunkulu uqoqamo uqoqa amavezimanzi uqoqa imamba uqoqa amasele uqoqa oqamo inyanga ezulwini yasho abantu bezwa yathi siyifakile inethi olwandle yathi kuzobutha konke kodwa kuyohlungwa phambili sekwenzekile phambi kwethu siyabona uNkulunkulu uthole into akayihlunge nje ilanga lingakashoni wathi akayihlunge wayihlunga wathatha yonke lento wayiphosa olwandle lapha kungenzeke yini manazarethe lapha phakathi kwethu kungenzeka ngoba amanazarethe kunjani lapha phakathi kwethu siyamazi uNkulunkulu
awukhathali uMnazaretha ukuthi uNkulunkulu wafikela noma ngabe wafikela kwakho noma ngabe uyisihlobo sakhe uNkulunkulu asebenza ngalona noma ngabe athi uyitshela wena hey ungayitshela ukuthi umngani kaNkulunkulu awungayitshela ungayikhohlisi noma uhlezikile akakho umngani kaNkulunkulu amazi mhlawumbe kwesikhathi alikwazi lo wawumazi ngalesa sikhathi uthe unkosana senginkosana uNkulunkulu manje wabantu uNkulunkulu wayenyoka uNkulunkulu wayonke into ephila emhlabeni wena usazi lokho kudala uyabona ukuthi ngempela uyihuwa wena akusebenzi ngathi kwekhaya uNkulunkulu kanayo umngane uNkulunkulu kanasihlobo isihlobo sikaNkulunkulu umuntu owenze umthetho kaNkulunkulu nasi isihlobo sikaNkulunkulu owaziyo ukuthi lapho yabekhona uyobe nawe ma usebenza ngendaba yobuhlobo usasemuva mesilabhasi wena izalili ilazizwe nonke siya uJehova uyasibiza uthi wozalini zizwe lonke liye kuphakameni niyoxoxwa namele ngamafutha omusa namhlanje naMnazaretha sisenza into mayiphenduka ebheke emuva akukho muntu siyaqonywa siyanqingila akukho Mnazaretha sikhuluma indaba uyabona njalo la kungenzeka Mnazaretha ngeshwa angazi kodwa njengoba singaka la emhlanganweni indaba eseyikhulunywe khona eziyochitha imizi yabantu mhlawumbe bebopha bephindele emakhaya bazofika badosana ngey'hluthu izindaba ekade yikhulunywa la emzini kaNkulunkulu kodwa ngesikhathi ubopha uthe wena uye emhlanganweni awushongo ukuthi uye endabeni Zion Jesus my Lord Mnazaretha igcwele mawuze emhlanganweni azi ukuthi uzeleni uze uhambe uthi inkosi yamakhosi seniyahamba namhlanje seniyabopha ngiphindele amazwe nakithi ebese uhamba nomthwalo wesibusiso uyowethula emzini kayihlo mawumfazi ungavali umzi wendoda uvale zokhuluma indaba awuyena umfazi uyisikila mkhuba uyisikila mkhuba angazi ukuthi uma ungatshelwa ngathi uyekelweni mawuze lapha emzini kaNkulunkulu uzokhuluma izindaba ngithintekile Mnazaretha igcwele inkosi mayikhuluma la angazi Mnazaretha noma yayikuthatha nje noma yayikuthatha ezulwini ithi makukhulunywa indaba akungamliwa ngenyanga ngikubonile mina yathi inkosi mayikhuluma ngakubona ngikubonile mina la ekhaya la ePhakameni Mnazaretha ngangifika la ePhakameni ngizobukela imigidi ngiyazi yonke into eyayenzeka khona ngiyawazi amakhosikazi nasesiPhakameni ebedla ngiyazazi intombi zasePhakameni bezidla namadoda khona ngiyawazi bedla amadoda namhlanje sebaba izinto ezilele ivuthuma Jesus Mnazaretha igcwele ngiyafisa ngathi uNkulunkulu engahambela kuthina nezinhliziyo sinazo aziguqule uNkulunkulu ngoba unamandla uNkulunkulu okuziguqula mawuzidela umfuna uNkulunkulu uyamthola
sikuyona noma kulesi sikhathi esikusona angazi ukuthi Manazaretha singenza kanjani sibe yinto eyodwa sibe yibumba likasemende sitshelane futhi amaqiniso ngoba ungafaka amajazi ablue namhlophe na cream nanjani Manazaretha ingcwele mawungazange ufike ezulu lamajazi akho azokwenzana namajazi akho ngoba into ofanele uhlobe ngayo inhliziyo into ofanele uhlobe ngayo phambi kaNkulunkulu inhliziyo Manazaretha amajazi awenzulu mabe ngoba ngihamba ngiqandatha itene nejazi lami umdonse ngalo ijazi uthi lalela mfowethu le ndlela oyihamba manje ekasizani akuyibukayo izinyembe zodwa Atona bathi basezulwini yafisa ingane zakwethu yafisa engathithi lapha ekhaya singaze siphume lingekho iphunga lingekho Manazaretha iphunga lento ekhulunywa inkosi ngabe Manazaretha sima ngayo sihlala phansi njengoba inkosi ishilo yathi mani khuluma indaba hlalani phansi noma ninendlela amaqaqeni lapha emakhuzini nihlale phansi ebese niyinqamula indaba ngoba vele into yenu iyalandela isho lapha niyakhona ithi ngenani emadokodweni enu iyacenga inkosi yezulu nomhlaba ithi hlalani phansi ningahambi ngenyawo awu Manazaretha ingcwele saze sakhuzwa uNkulunkulu zona lezi indaba Manazaretha ezabo ezande zinda ngoba uqobo lwakho njena uswedlula wena uyazi uswedlula uyazi ukuthi uyinkinga wena utheka uyinkinga nje uyinkinga itheka njengayazi ukuthi hey uzokhuluma indaba ukhulumisha indaba zemisi yabantu uyaxofa uyahakalisa wenza yonke into uqamba manga usuze waziwa ngokuthi umhambi lazo umbuyi lazo kwenzekani Bangcwele abahle basezulwini ningaphatheki kabi noma ningaphatheka kabi futhi ngoba ngeke nishaya amuntu Manazaretha ingcwele size uNkulunkulu la inhloso yethu kuzoloba amagama ethu encwadini yokuphila inhloso yethu kuzofuna indlela ekhaya Manazaretha ingcwele mawuzobheka omunye umuntu lapho ukuthi hayi lona ume kabi lona muhle lona mubi yini enhle yini embi ngoba kuphela lapho into esilethile silethe umphefumulo sengenezwa ngazi noma kanjani ngathi ithi inkosi ngelinye ilanga inkosi ilanga yabona ubaba omkhulu yambona engekho esimeni sakhe yadideka inkosi ukuthi hawu ubaba njengoba enjena ngabe kwenze njani yathi yambuza yathi baba yini kwangathi akuyena ubaba lona engimaziyo ithi inkosi yezulu nomhlaba chabo lapho sikhona isiyabuzilanga ukuthi lapho nihlala khona kakudliwani ithi inkosi kuyadliwa kodwa ukudla kwakhona angikwejwayeli ngoba mina into engiyidlayo ngidla imphefumulo abantu kabavumi nemphefumulo niyabona ukuthi umthetho wethu vele siboshiwe uma singafuni nemphefumulo kuthembe sifuna ukwenza njani sizokwenzani Manazaretha masicabanga sizokwenzani sizokhuluma indaba emakhaya sayisethulele indaba emakhaya yabona kukonakele kakhulu inkosi yezulu nomhlaba konakele impela le ndaba engiyikhulume ngokusobala impela noma ngingazodwa futhi isho amadoda ayahleka into
ekhuleni kwami uthi kuke kuzwakala indoda inephunga lamanga. Indoda iqhubeka obala nje ithi cabeni ukuthi angikwazi lokhu kufanele uhlale phansi ukukhulunywa ebese kuyakhulunywa. Amadoda namhlanje anezifuba ezinkulu kondoda inefuba nje singakho ukuthi wena hayi ikhulu kuphela noma ineyilele hayi khona izindaba. Ingane nizwile ngofakazi lokhu ngikhuluma kahle. Ingane nizwile inyaka ukuthi ngoluhlu. Luthi nina anisaqamba manga seniyabafutha. Bangofakazi Nkosi yamakhosi bayakwazi lokho bakwazi kahle. Ngaphandle umuntu ofika izolo. Namanje nasafutha. Funa incwadi mfowethu. Thela Jakob 3 angazi ifesi lakhona noma lika 3 angazi futhi. Yena bathanda ukuphila ukuphela Bheka sifaka amatomu emlonyeni yamasha. Asilalele siwaphendule. Bheka nemkhumbi noma ingaka iqhutshwa nokuqhutshwa umoya onamandla. Iyaphendulwa elincane njengokuthanda kwenkosi. Kanjalo ulimi. Isishwa isitwanyana isitwanyana. Kepha luyazincoma. Bheka umlilwana uyavuthisa izinkuni ezinkulu. Ulimi luwumlilo. Izwe lokubi. Lunjalo ulimi ezifweni. Luyangcolisa umzimba wonke. Luyavuthisa ibanga lonke lokuhamba kulo. Luvuthiswa yilona igehena. Osisaba. Anazoleta incwadi ngayizwa ifundwa inyanga yezulu ebuhleni baba Nazareth. Ithi inyanga yezulu ulimi lwisithwala esincane kodwa luyabulala luyabhubhisa ibanga lide kangaka. Bazibona abantu basezulwini ithi inyanga yezulu abantu bayazikhenya bathi esaba isandla simhlophe akaze ngibulale akaze ngiphine akaze ngebe. Ithi inyanga yezulu uthini ngalaba bantu osuka baqambela amanga bafumbi nomana omhlaba. Into yokuqala nini uphilalele eKiptaweni uye eGoli uye kuphi uhamba bavusa laba bantu owababulala ngolimi lwakho. Manazaletha imali senisilayidusi. Inkosi siyikhulume kangaka mama. Uyabona ukuthi indaba enkulu Manazaletha. Ngikhuluma ngenyanga yezulu eyifunda le ncwadi. Ake ngikhuluma ngothimo. Belikhuluma ngamanga luthi awasaqandwa eseyafuthwa. Namhlanje yenkosi ehleli phambi kwethu
wanina manga manazaretha yini zivalimizi yawubaba yini zivalimizi yamadoda sizoqamba manga emzini kaNkulunkulu awukhona ukuba yiwa lokho asiphakathi naphakathi nombango nenkukhu ukuthi yona yenza kanjani ukuthi izalela amaqanda abe ngamawuwa nathi futhi sesinjalo bantwana bakhe abasezulwini inkosi ikhuluma ngephunga maNazaretha inkosi ikhuluma ngephunga iphunga elikhona phakathi kwethu maNazaretha simanaphanapha elamanga elomqobi elaya yonke imishinishi ongayicabanga khona phakathi kwethu sithini ngale nto maNazaretha sizoya kanjani ezulwini nasi incwadi abelade sithi soyana sizoyana kwethu siyavumelana maNazaretha ukuthi masifika lolu suku sizohamba siye phezulu sizobuya phezulu maNazaretha sizobuya ntombi yezulu uyazethemba awukho ukuyisola funda incwadi Roma 28 verse 15 Funda Sihlobeze sizokukhoza uNkulunkulu asibambaneni ngezandla bafowethu asibambaneni ngezandla ngoba sizolatwa ukulathwa maNazaretha akuyona into enzima nento mhlawumbe kwesikhathi ongase uyikhohlise uyitshele uyifonele uthi cha mina ngoba ngiyazizwa ungcwele kuwe nami njena njengoba uzongikhuluma ngigexeza nje angcwele ngiyithwele na kodwa nangu phambi kwethu uthi asizivume sizibeke kuwe funda uDeuteronomy wamashumi amabili nesishiyagalombili uzoqala endimeni yeshumi maningaphambuki nakwelilodwa lamazwi engikuyala ngawo namuhla ngakosokuphosa nangosokwesokho ukulandela ezinye izithixo nokuzikholwa kothi uma ungalilaleli izwi likaJehova uThixo wakho nokuqaphela ukuzenza zonke izimemezelo zakhe nemithetho yakhe engikuyala ngakho namhla zonke lesiqalekiso zakwehlela zifike phezulu liyaqalekiswa emzini nasendleleni liyaqalekiswa iqoma lakho nezitsha zakho zezizwe liyaqalekiswa inzalo yomzimba wakho nezithelo zezwe lakho nenzalo izinkomo zakho nemihlambi yezimvu zakho liyaqalekiswa ekungeneni kwakho nasekuphumeni kwakho uJehova uyakwehlisela kuwe iziqalekiso nezinhlupheko nokusolwa kukho konke obeka izandla zakho ukukwenza uze uqedwe ufe masinyane ngenxa yobubi bezenzo zakho ongidelile ngabo uJehova uyakwenza izifo zinamathele kuwe aze aqede ezweni oyakulifuya uJehova uyakushaya ngokuncipha nangomkhuhlane nangovuthayo nangokushisa okukhulu nangenkemba nangomoya weshisa nangokukhutha kuyakulandela uze ufe izulu eliphezulu kwekhanda lakho liyakuba yithusi nomhlabathi ongaphansi kwakho uyakuba yinsika maNazaretha igcwele ngithakasi ibhekisane le ndawo le yaba kuqalekiswa okushiwo kule ncwadi ukuthi thina ngesehlele ngoba senzeni thina maNazaretha igcwele ngithi bangixoxa nabantu ngithole ngesikhathi maNazaretha ningayitsheni ukuthi mhlawumbe ngiyithwele noma nginjani isikhathi sokuxoxa angisiphiwanga yonke into yehle ezulwini
isikhathi sokuxoxa ngihlale ngigabisa nje umlomo akunaso maNazaretha. Qokela ukuthula ngihlale ngithule nje. Bantu labantu abasezulwini lokhu kuqalekiswa okushwe lencwadi iziyabeka ithi nenzalo yakho ake siphendule amehlo bese siyabuka inzalo yethu maNazaretha injani. Injani inzalo yethu? Singeke sayisola maNazaretha ukuthi sathi singabantu sazalwa ngabantu thina sazala imikhuhlane. Asikwazi ukuyisola maNazaretha. maNazaretha asikwazi ukuyisola. maNazaretha kuze kuthi ngikhulume impela ngingahlali phansi. Namhlanje sibona izinto esasingazi siyokuyibona. Sibona izinto emehlweni ethu esasingazi ukuthi siyokuyibona. Noma namhlanje kusakhulunywa kusathiwa kukhona umuntu emhlabeni. Ngiyacabanga angaze ngitshele mina. Kodwa ngiyacabanga mhlawumbe kwesikhathi kungoba kukhona uhlelo emhlabeni. Bantu labantu abasezulwini mawusondele kushembe ungakwazi ukubambelela, ungakwazi ukuzivuma, ungakwazi ukuzibeka kuye. maNazaretha ngabe senzani? maNazaretha ngabe senzani? Sihlaleleni phambi kukaShembe masinjalo. Kufanele maNazaretha ukuba ngabe noma silele sithi Nkosi angazi ngiyovuka nini ngikubone ngamehlo ngoba wena uyizulu lami, wena uyindlela yami, wena ubungcwele bami. maNazaretha ingcwele yini sikhulume indaba emzini kaNkulunkulu. Bomama bahle ake ngedlulisa umyalezo nje. Namhlanje lathatha iphethini yokuthi ngeke uphinde uliphathe igama lomuntu. Namhlanje ukhuluma izindaba thatha iphethini namhlanje uthi ekufeni kwami nasekuphileni kwami angikuphinde ngikhulume udaba lomuntu othinta umuntu ngoba nami nginezami. Nisekhona makholwa? Ya. Ngike ngakusho lokhu ngathi noma ngabe kubuhlungu kodwa ngoba inkosi yesabatha itheka ngine la fanele ya mawe ngoba uyinhle uyakuhla mawunamanga qabanisa imizwa yabantu chitha imizwa yabantu zobodo. Ithele indoda ngelinye ilanga siku-23 ithi yabona isimangaliso. Ithi yabona lapha entabeni ethempelini lokuthandaza kulamadoda kulelisango ongena kulo iladi. Ithi kwakulamadoda amabili lezi insizwa ihlezi laphana ifiki. Ithi mawufika laphana entabeni maNazaretha sengiyakholelwa ukuthi cishe kuba yilona izulu leli. Ithi lensizwa yabona isimanga. Lezi insizwa mayihlezi lapho abantu beqhamuka ufika umuntu aguqela ebesiyabuza chabe simtshela ithi wena awukwazi ukungena la. Wena wachitha umuzi wasekuthini awukwazi ukuthi ungangena la. Asuka umuntu ayoshola ikamazi ukuthi ashonephi ahambe njengephepha. Ithi lensizwa mhlawumbe babe babili bathatha babefika banikeza okhiye kuthiwa wena hamba uye endlini yakho nanku ukhiye. Abaningi kwakufika kuthiwa wena wachitha umuzi kasibani, wena wenza ukuthi, wena wenza ukuthi. Asuka umuntu ayosithela njengephepha. maNazaretha ingcwele zonke izinto esizenzayo khona lapha ebhalwe
sihlabelelo siyasho sithi uyeza umhla kuphela uzokuba phambi kwakho lezi izinto kusho ukuthi izona okuphela kuzo zonke lezi zinto zenzayo makuye ngoba khona into engingayazi ukuthi lento ngizoyithula kanjani ngoba ivuma ukuthi ngiyithule khona lesi sono engezwe inyanga ezulu ikhuluma emadlebeni ngizwa angitshelwanga ngezwa ngawami amadlebe yashintsha inyanga ezulu kwamele umuntu wayinolapha kodwa ngayibona ishintsha yathi ma kuleli bandla sekukhona ongqingili ngangabona isimanga umthetho okukhona ngabe uyafakaza yayikhuluma impela ibhekene nomthetho yathi kuleli bandla mase kukhona ongqingili abahambe bonke laba bantu yathi ishokwelizayo ikhuluma into engangizwe emadlebeni yathi ishokwelizayo ngeze ngibonane nabo angifuni ukuthi ngisho ukuthi umfundisi wathi ethi uzama lento ukuyidima wathi ukuba ukhona kodwa ngabe ngiyasho ngoba ubezokwazi yathi inyanga ezulu mayethi umfundisi inkosi yamakhosi ma behamba laba bantu ukuthi bazohamba bonke sebeyingxenye enkulu yebandla yathi inyanga ezulu abahambe bonke namanje na usabuye uhambe kunuka iphunga lapha leyo ngqingili izolo ngikhuluma ngendaba izolo manje uthi ngolenkosazana lusho njalo sizwe lapha emadlebeni kusho ukuthi umthetho kwakuyinhlanhla yakhe lwalikhuluma uthi ngolenkosazana umthetho wathi inkosi yamakhosi khona isikhathi esike sathi ukuba umuntu lapha nahleni kukhulunywa nje indaba yongqingili balongqingili bavuka phansi kumele bakhombise ukuthi uzophuma isiduku ngaze ungqingili ukuthi usikhathini noma unoshinga ngasi manazaletha ingcwele uthi umfundisi umthetho nkosi yamakhosi ongqingili lapha esontweni sebeyikota ngaze bathi bayikota noma wathi bawafu webandla ngoba kukho lapha abangekho khona komama bakhona emadodeni abakhona emakhosazaneni akhona yathi ulwathi uthi ngolenkosazana abahambe bonke ngizoliqala phansi ibandla ayingahle sasingaze sihambe esontweni ngobungqingili wathi zishilo ubungqingili manazaletha imali hayi leli bandla manazalethe amabandla sengabonile alifanele ukukhondela ongqingili leli bandla bawulibona nje ulibuka ngamehlo leli bandla hlezi noNkulunkulu phansi emhlabeni mase kukhona ongqingili uzosebenza kanjani uNkulunkulu ongqingili bapasofeni you must carefully ngicabanga ukuthi ingozi enkulu noma idenja ungqingili uyabona ma ukhulunywa nje lolu limi olukhulunywa la emhlabeni olukhulunywa abantu bepolitiki ngibe ngabona umhlolo lento engikhuluma ngazo ade ngibona uthanga noma izolo ngibona ephepheni ungqingili umboze ingubo wazi waphupha umhlaba phambi kwethu ungqingili uvele nje uyabona ukuthi ungqingili impela uqobo kancingili manazaletha incwadi lento uma ingakhohlwa lapha ekhaya kuzokwenziwa njani phezu kwezona ey'khona engaka esizenzayo phambi kaNkulunkulu kodwa mase kukhona ungqingili yinto ezokhulunywa kanjani esontweni manazaletha mpela kangaka bantwana bakhe basezulwini ningaphathekanga kodwa uma ungqingili fanele uhambe ungaba kuhle ukuthi uhambe
ngoba ngibona ukuthi isona ngicabanga ukuthi ayisiyesabisa kakhulu-ke sona sesabisa impela zonke zinobunzima kodwa sona ayisiyesabisa sinohlonze kakhulu manazaletha imali yafisa ukuthi zintombi zasephakameni angigcine ngani intombi iyala ekhaya ihlala nentombi intombi yasephakameni ihlala nentombi intombi yasephakameni noma iyotheza itheza noshembe lapho esuke itheza khona maye emfuleni ihamba noshembe ela kuyona eyigadile ngoba iyimana efihliweyo intombi zasephakameni ningalibulali igama likashembe khona into echithekile emhlabeni abantu mabezwa besuthi noma bethanda ukukhuluma indaba bakhuluma indaba kaShembe ebese ngiyathinteka uzwe umuntu hey mawufuna ukuchitha umuzi wakini wothatha ingane yakwaShembe mangithi nami ngiyalibuka ngilibona ukucishe kunifuze manje lo ya cishe kunifuze khona lapha phakathi kwenu namabhulukwe esebewantshontsha makwe ngoba besemadolobheni babona ukuthi cha kufanele ibhulukwe nami ngilifake ngingaze ngife ngingalifakile njengoba ulifakile ngawusephenduliye isho mhlawufayo liyobe libhaliwe endleleni yakho ukuthi wona wake wafaka ibhulukwe emzimbeni wakho nenye indlela igama engalibeka elisobala uyisigelile uyinazalethe mbumbulu uyisigebengu nisekhona uyisigebengu inazalethe nje lizaziyo ukuthi lingumntwana kaShembe lilindele isipho esizovela uNkulunkulu alikwazi ukufaka ibhuluku manazalethe yekani ubugebengu mhlawumbe uvela indoda mhlawumbe nje likhona ezokukhetha unembeza wakho uyakutshela luthi uThixo umuntu unembeza uyambulala afa ngcwatshwe usho umuntu wasezulwini uthi unembeza wamyeka phike enze yonke into kodwa unembeza uyozafe ukhuluma naye zohambe uyelapha ngaphakathi phambi kwendlu yenkosi use ucu unembeza kodwa uyasho ukuthi hey yalusa lolu kodwa ngake ngenza ukuthi yaxwayisa ngoba ngiyazama yaxwayisa ma uyintombi ka-25 iba yintombi ka-25 noma usulele thuneni kwedlula abantu noma kwedlula inyoka eduze kwakho isho inyoka ngaphakathi ukuthi la ngeqabulela ithuna nje kunentombi ka-25 ma ungasela intombi ka-25 ubalwaphi wena ubalwaphi wena awungitshela ubalwaphi ngoba wena uyazazi wena hayi uzazi uyazazi ithina kuphela singakwazi kodwa uyazazi nasi-ke ingoma ithi uyeza umhlawuphela uzoma phambi kwakho noma ungasathaphi hayi manazaletha imali inkosi siyikhulume kakhulu angithandi lokho lento ngiyikhuluma ihlala ikhuluma ngentombazana eyathi mina cha mina njena ngifuni kwakuya kwasezulwini lapha ngoba mina lapha nje bengiyihlalela akakho oyihlalele lapha phakathi kwethu akakho ihlalele obona kumnandi kumbozi nasuka hey you must have
you must guess. Hey, pasapa. Uzoshaya ngeni pasapa. uNkulunkulu lo ungacabangi okunye uNkulunkulu. Inkosi sisho nje thalani kwaziwa noma ubani yasho thalani. Yathi lesi sibuke sasikhona ekuqaleni namanje sikhona. Mhlawumbe ngandizonga mina nocabanga nje nanduluka. Ithi lesi sibuke sasikhona namhlanje ungayikhokhisi sisekhona. Ya. Ay, manazara tamahle ayimali. Ngiyacela ukuthi abaphatheke kabi ngoba kuyenzeka phela ukuthi ukhulume kanti khona umuntu osecinene. Ngicabanga ukuthi makuvalwa inkonzo kuzoba yithuba elihle lokuba siye ngale lazimene kukhona edayisayo manje. Ula khona ujuzi ngale. Ungahamba uthenga uCoca-Cola, uthenga lokho kufika kuwe, futhi ubandise inhliziyo. Ngoba uzothi imaze ngena inkonzo yasemina ugcina nisobiyela umuntu lo semhlabeni. Hayibo. Musu ugcina. Yafisa amanazarete ukuthi umoya wena ungabaphezulu ube cool down. Ya manazarete ningaphatheki kabi kakhulu. Ake sithome ikhasi siye ezulwini. Sithome ikhasi manazarete asilwe lempi siye ezulwini. Nkosikazi akasibophe isidwaba siqine. Intombi ayibambe nje impela inyansuka ibambe nje ithule nayo ithi ngifuna ukubona ukuthi uNkulunkulu uyangibona nizokubona uNkulunkulu. Kodwa uyinto ma usuyisola noNkulunkulu futhi uzokudlala uyisola. Yazi khona indaba efikayo eyodwa. Ngelinye ilanga phela umuntu nje ohlalela emlaza kakhulu. Laphana ngiyalapha ethempelini ngelinye ilanga esangweni. Abantu balazi ithempeli lasesangweni lapha ngaseTheyisi. Mangifika khona unkosikazi wakwaMagwaza obehlala lapha kwaPhi. Lo nkosikazi uxoxa indaba engakhala impela ngakhala. Yabona nje ikhanda lami lingaka. Kwake kwaphuma inyembezi kuleli ikhanda ngakhala. Uthi lo nkosikazi wacela uVukanathi ngesonto. Useyahamba-ke ngeSabatha. Khona izinto ayikhulumayo ngayibuka nazo ukuthi ziyasinikisa nje lesi. Uthi lo nkosikazi Manazaretha ingcwele isinde ekufeni. Uthi kukhona ukuyisala ukuthi ngeSabatha ngihambe ngaye edolobheni kuyiSabatha uNkulunkulu wayeseyasuka kimi. Ithi le nkosikazi into ebingihambisa benganjiswa ukuthi ngicabangile ukuthi amanazarete mayifika lapha kusasa ngesonto ngizowanikezani ngoba amanazarete mayifika la ekhaya engatholi lutho ngizoba ukudla kwawo. Athi amanazarete besikwabani azange sithole lutho. Lo muntu besizile nje engathele lutho. Angilimaza-ke lawo mazwi lawo. Ngase nguka lo mphefumulo ocishe waphuma ngaleso sizathu. Uthi lo nkosikazi lesitobhini ekuseni ukuthi uphuthuma ukuthi afika athenge abuye edlule enkonzweni. Uthi wathi esame esitobhini kwase kuqhamuka ikhumbi ebomvu. Le khumbi ebomvu inezinsizwa ezine. Yabona-ke amakhosikazi lo 14 enufakayo nalezi idwaba enizifakayo nalezi inhloko eniyithwele
angazi-ke lezeyishike kwayo noma zimkaka wazikhupha ngazi kahle zokhuluma lokhu engakuthi uthi lo nkosikazi le yayisihamba lenkumbi ebomvu zase iphuma lezi insizwa ziyamazi lo nkosikazi zase zithi kukamagwaza uye edolobheni wayesethi yebo ngiye edolobheni basebethi kagibele wayethi yangena la ikumbini uthi esiyahamba ikumbi yathi maye kamarobhoti la etehesi uthi wayesethi umkamagwaza makuya ngoba kukhona lapho enizokwehlula khona ngicela ningishiye la ngoba la amatekisi maningi ngithatha amatekisi okanjaya enkonzweni zase iqala lezi zinsiza ukushintsha ukukhuluma zase zithi hayi wena usejwayela kabi wena uthi zase ziyiciphiza okhi imoto seyibashonisa phansi nase liyakhala ithaya yibo labaya bathi ma befika lapha nokufanele bangene khona ufliweyo eThekwini base bethatha ufliweyo shona kwamashu ithi le nkosikazi lapho engafike ngathi ngidabuka khona inyembe zangihlula ithi le nkosikazi yayifaka ifoto lelanga ithi basafika engqondweni yakuthi awu namhlanje nawo usuku lokugcina kimi namhlanje ithi yathandaza amakhosikazi amahle ithi yathandaza umthandazo umfishane emotweni hamba yathi uNkulunkulu kaShembe ngicela ungibheke ungithande makuwusuku lwami lokugcina namhlanje manazalethe kwafika inyembe zinamanje ziyafika ithi yathandaza lo mthandazo ithi wasefika into kuyo ukuthi njengoba ngunkosikazi ka-14 yini engingayenzile wena buze manje ukuthi wenzeni wena ma uyinkosikazi ka-14 ithi le nkosikazi yasithinta isidwaba sishaya yasiza ukuthi sikhona ithi yaphinde yacabanga ukuthi yini engabe kangiyenzile ithi yacabanga insoyi ekhanda ukuthi khona ney'nweleni ithi yathola ukuthi iy'nwele zikhona ekhanda ithi yayiseyinikela le nkosikazi yathi hhayi kulungile Shembe oyingcwele ma kuya ngoba kuwusuku lwami ngicela ungemukele iyahamba imoto yathi ma ifika la eVokwe uthi la nkosikazi yathi ma ifika eVokwe yayisiyengabuni singene emathathini uthi yashaya imoto uthi ngabanga lesazi ukuthi imoto iphikelele kuphi uthi bahamba baze baye bafika lapho bafika khona zase zithile zinsizwa wena phuma la emotweni sifuna ukuqeda namhlanje ngaso ade wavimba nomuzi banqola bathe basezulwini ithi le nkosikazi yayifaka ophatha la enyaweni ithi yayisithi cha makhosana icela ninginikeze ithuba lokuthi ngithandaze base bethi hey wena masiphi la amakhosana sona amakhosana thina uthi le nkosikazi yayisithi cha ngiyacela ukuthi ninginikeze isikhathi esincane sokuthi ngithandaze banazalethe ibuhlungu kakhulu leto ungayithathi futhi kancane ngoba asazi manazalethe ukusasa kuzokwenzelana ithi le nkosikazi yabe siyabakhathela labo phaka abashiye emotweni yayisiyaphuma sebebile labo bantu phansi bawu-4 ithi bathi ayibe lapha phakathi kwabo wayesethi lona omunye angazi noma wena ngqongqoshe wabo noma yini angazi wayesethi wena mgwazi manazalethe uShembe isimangaliso ingane zakwethu uShembe uyisimangaliso uShembe ubabizwa sabele uShembe ithi le nkosikazi kwenzeka inkinga wathi lo kusho
Mgwazi wabuza wathi awutshela siwu-4 samba siyazi into esiyenzayo. Uthi wabuza lo kuthiwa Mgwazi wathi lo muntu nidinga ngimgwazelile. Waphinde lona wathi Mgwazi wathi lo muntu nidinga ngimgwazelile. Wasuka omunye kubona lapha wavela wagwaza lo othi Mgwazi wabuthi wabashiya begwazana wabaleka. Maneza lephendwa luthi wabaleka lo nkosikazi ntene lokhethatha ekuseni uthi wabaleka lo nkosikazi akazi kule ndawo kuyona ukuthi kufanele ashonephi. Uthi wadabuza uthi waze wabona seqhamukela la ezathwase kuphakamile. Uthi maye uyabhekenta wabona ikhona kusekuphakameni laphana. Uthi wathi esabhekile ngesabatha ntambama uthi kwakuya ko-3. Uthi wathi bakuya ngoba ibhekenta kwaqhamuka imoto yesa phezulu iqhamuke ekuphakameni. Uthi wathi uyayimisa waze wangena emgwaqweni. Uthi yabopha imoto ngoba kusho ukuthi wayesedudutheka. Yabopha imoto yaze yoma njengalapha ngaze uma yesengaselophukile. Uthi yama le moto yasehla. Uthi mayisika phambi kwakhe umfazi womlungu. Uthi wayesebuza lo mfazi wathi wenzani? Cishe ngushayisi. Uthi wathi ekhuluma lokho wayevula ivalo ngena phakathi. Uyaphi na? Uthi hayi uye eMlazi. Uthi lo nkosikazi wathi hayi angiyimi neMlazi. Angazi wathi uzoyaphi noma wathi uye eThekwini angisazi kahle. Uthi wangena phakathi wasethi hayi kulungile ngizokushiya la endleleni. Uthi wakuthatha ngazi ukuthi wamshiya noma wamshiya khona eBhokwe wamthatha. Uthi wafika ntambama eMlaza ntambama ilanga lishona. Ubani owenza lokho kanasini? Mawucabanga ungaphelele ungafunde wena ungayihluphi ngalutho nje wena nje kuphela kuyizindaba. Kuyakwenzekani kuwe makwenzeka lokho? Ngicabanga ukuthi lo nkosikazi angazi noma ukhona noma usewafa ngoba kuyafiwa. Kodwa lo nkosikazi ngikhuluma ngonkosikazi wayekhuluma la emadlebeni. Indaba lezi kusho ukuthi umthetho wazomambo wasizinawo umsebenzi. Nenhloko le kusho ukuthi inawo umsebenzi. Futhi-ke ngicishe ngiqinise ukuthi inhloko le inawo umsebenzi ngoba ekubukeni kwami ngibona kukhishwa imbuzi umuntu uma efakwa insoya ekhaya. Ngiyakwazi lokho bomama ukuthi le nto elifaka emakhanda yakuphunyelwa ukuphefumula. Ngiyakwazi lokho. Abakwazi ngizokwazi ngelanga lokugcina. Kukhona izinto okwedlula kuzo mawufakwa insoya ekhanda. Kukhona izinto okwedlula kuzo. Ngicabanga ukuthi ziwumlando nesithembu sokuthi wena ufika kulesi sigaba wedlule lapha nala. Lo nkosikazi wasinda ngoshembe ngoba uma bizwa sabela. Asikuloleleke lokho ingane zakwethu ukuthi masimbiza ushembe akafiki. Osiyezulu lomhlaba isebenze lethu emhlabeni nasezulwini mkhulu wezibotho. Phambi kwakho Nkosi yamakhosi njengoba sila size kuwe sizocaba indlela Nkosi yamakhosi yokuya ekhaya ngelanga lokugcina lomhlaba kuphela. Cela Nkosi yamakhosi lapho yokukhona sibone Nkosi yamakhosi nakho isakhe. Ngiyabonga Nkosi yasezulwini.
Asibonge. Siyabonga. Baba, Nkosi yasiphakamile. Siphambi kwakho. Size kuwe Nkosi. Uba uzosigeza. Size kuwe Nkosi uzawukhonza. Sidumise igama lakho elingcwele. Siyacela Nkosi yasiphakamile. Uba amagama ethu alotshwe
encwadini Nkosi yokuphila. Siyacela Nkosi ukuba ukhiphe inhliziyo ethanda ukwenza okubi ngaphakathi kwethu. Ufake Nkosi inhliziyo entsha, inhliziyo Nkosi efana neyakho, ethanda ukwenza okuhle ngesikhathi sonke. Njengoba Nkosi silapha phakathi kwalo muzi, singabantwana Nkosi bethemba. Siyethemba kuwe, siyethemba Nkosi ukuthi ekupheleni kwey'nsuku zethu siyakubona sihlale phambi kwakho sibe ngabantwana. Siyacela-ke Nkosi ukuba usikhokhele, siyacela Nkosi ukuba usihambise kahle endleleni yakho, singalahleki singeduli. Le nhliziyo ethanda ukwenza okubi uyichithe wena Nkosi esiphakameni. Konke Nkosi ukukhonza kwethu nokukhuleka kwethu sikubeka kuwe ngesakho sodwa isandla, nanini kuze kube phakade. Amen.